Riwruok mar kanise e pacho kae NCCK koro dwaro mondo piny owacho oga kaka josiasa tiyo gi omenda e galamoro e campaigns mag siasa motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Jakom mar riwruogno e gwenge makadho wadh Nam Chumbi Peter Mwero dwaro mondo lok chike matayo kaka itiyo gi omenda e galamoro kendo mono josiasa mar tiyo arietha gi omenda auyaye e kinde campaigns. Koloso e kaunti Makwale e romo mane okelo kanyakla jotend kanise mopogore opogore e kaunti no, Mwero ochiwo siem ne ojende ma osebed ka imiyo asoya kendo itiyo godo marach gi josiasa. Wanatayarisha sheria, lakini sheria hii mwishowe itaenda bungeni. Kwa hivyo tusipochagua pia wabunge ambao wataangalia maslahi ya wananchi, hata zile sera ambazo taasisi mbalimbali wana draft ama wanaweka, ikifika bungeni inawekwa kando. Kwa sababu kama unataka kuambia mbunge usitumie zaidi ya pesa kadhaa, pia pesa unaoitumia tunataka kujua imetoka wapi. Pesa isitutatize katika mambo haya. Ni waje na mikakati ambayo itazuia wanasiasa kutumia hiyo pesa kuwafanya wananchi kuwapigia kura ambazo baada ya hapo hakuna kitu kitafanyika kuendeleza huyu mwananchi. Tuna channels nyingi za kuwasilisha matakwa yetu ama hitaji letu. Hivyo basi vijana tunaomba ya kwamba tukaweze kuachana na wanasiasa ambao wanatupeleka katika direction ambayo haifai ya kuweza kuleta uharibifu katika jamii.